na isuspindir ang Sa pinagkas. tao ka mag-iso sa war on drugs, palagis man sunod ang higit na Ang tubig baha nung hinabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tirong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. Sa headlines kan mga barata sarong miyembro kan media sa ALBAY, BINADIL KASUBAGONG aga PINAG-BUBULONG pa sa ospital. Super Health Center sa Barangay CONCEPCION PEQUEña ma-operate na, sabi ni Mayor Leni ROBREDO. BABAE PINOKPOK MARTILYO sa PAYO, binuhusan mainit na tubig asin binugbog kang hud na tugang na lalaki, KRITIKAL sa ospital. Mga abo SIPON asin KALINTURA, DAKOL PINAG-DADARA sa NAGA City General Hospital. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Pinag-deactivate ng ngunya na aldaw ang Reactionary Standby Support Force kay Naga City Police Office matapos ining i-activate durante kang Tropical Storm Ramil. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Puma, tagapagtaram kan NCPO. Tulos subot nakaalerto ang sedang RSSF pag may kalamidad. Alagad tulos man ining pinag-deactivate kung mayo naman piligrong dadarahon sa publiko. RSSF po ay deactivated na po today, considering na binaba na rin yung alert status level. So, automatic po yan, nagkakaroon ng Reactionary Standby Support Force ang SARONG headquarters pag may mga kalamidad or event na darakula. So, ang mga members po kasi niyan ay yung mga mostly administrative functions, yung wala sa field. Sa iba pang bareta, Super Health Center sa Barangay CONCEPCION, PEQUEña ma-operate na subot sa masunod na taon. Uyang sa kuyang report. Sa Monday press conference ka Naga City Hall Press Corps, kaibahan si Naga City Mayor Leni Robredo, sinabi kaini na balak na nindang bukasan sa enot na bulan kan taong 2026 ang Super Health Center na yaon sa Barangay CONCEPCION, PEQUEña, Syudad din Naga. Sa pagbisita kan GNN TV 48 Naga News Team sa nasabing pasilidad, mismong si punong barangay Francis Mendoza ang nagkumpirmar na dai pa ini nagagamit mas kinahaman na ang patrabaho. Idinagdag pa ni Mayor Robredo, may budget na ininguya na masunod na taong 2026. Ang Super Health Center ang makakatabang sa pag-akomodar kan mga residentes, lalo na ngunya na kinakaipuhan ng katuwang kan Naga City General Hospital. Di siya kabali, mayo siya sa 2025 budget. Pero sa 2026 budget na pig-submit mi sa sanggunian, yao na siya. Pirang taon siyang di ginamit. Pirang taon siya di ginamit. So sa 2026, dawa January, dahil kaibanan na siya sa 2026 budget, mapupunan ta na. Alagad kung hihilingon ang lugar na kinamumugtakan ka Super Health Center, inisubot de accessible sa gabos. Mas magayon subuot kung yaon lang ini sa agihan na mas madaling madudumanan kan publiko. Dagdag pa ni Robredo, hulita dain naman ini malilipat, papakarhayon ninda ang terminal kan mga padyak asin mga vendors na yaon digdi para mahiwas ang aagihan kan ambulansya. Tinuyaw ta na to during the campaign period na kung taano duman nila na medyo dai siya accessible. Pero accessible siya sa mga taga Doña Clara. Pero di siyang gayo accessible kung gigibuhon siyang garo health center for garo clustered barangays. Kaipuhan talang ayuson itong palaog. Nag-ulay na kami kanini ni igod duman property ang city, so pinag-aadalan nila kung paano ilipat duman para si palaog mas clear. Tapos most probably malaan kita ning shuttle palaog. Dakulang tabang ang Super Health Center urog na sa mga residentes na harani digdi. Para sa GNN TV 48 Naga, Christina Reyes, News Break. Mientras tanto, may nagkaperang gamit naman ang pinagdara sa Super Health Center kan LGU Naga sa tabang kan Department of Health asin mga private organization. Ini madadagdagan pa sa masunod na taon, kabali ang pagkuan ng mga personahe, nurses asin doktor na iyaw mangingenod sa pagtaon ng serbisyo sa publiko. Si mga gamit kayan, day pa kompleto pero ready na. Pinaayos na natakang ginibo yan, mayo yan laugan. Mayong laugan, malaog ka muna duman sa high school. Ngunyan okay na. Tigpaayos ta na. Sa 2026, nag-budget kita for operations. Sabi ko si dahil di ipak
Dakol kitang empleyado mo niyan, garo i-share among sa mga health institutions ta. Tapos yung mga equipment pig-solicita. Ang iba kaya hali sa DOH, ang iba hali sa mga private foundations. Pero ang pinaka-intent, at least for Del Rosario, Concepcion Grande, saka Concepcion Pequeña, imbis na mapa-hospital pa, dyan na lang. Ako kumpletuhon ta, may x-ray, may laboratories, may mga doktor. Sa iba pang bareta, Naga City General Hospital pinagrurusok kan mga may abo, sipon, asin kalintura na pasyente. Uyang sa kuyang report. Day dapat mahadit ang publiko katakot kang kaso ng influenza-like illness na may simptomas din abo, sipon, kulughawak asin kalintura. Nasubod nagdadakol ang kaso sa nasyon, hulita ini normal puntang urana. Base ini sa report ng Department of Health. Sa Naga City General Hospital Outpatient Department, 80% to 90% ang nagpapasiring sa inda, huli kang influenza-like kung sa inda kuldigdi ang mga aki asin mga gurang. Sinabi ni Dr. Jamela Manhente, Head of Medical Services kan NCGH, nagdadakol ini hulita pag-ulakita kung kaya ang pakiulay ninda sa publiko na dain na subuot magpasiring sa ospital kung mayuman malalang komplikasyon. Igwa man subuot bulong na itataosin ng mga barangay asin kinakaipuhan man mag-isolate sa ng mga harong o maggamit face mask kung kinakaipuhan. Ang advice nga namin doon, hanggat sa wala namang complication na hindi, pwede naman kasi sa home lang, sa bahay lang, confined to home lang, like what we did last time, yung sa COVID. Kung kaya naman, nahahydrate, napapainom ng paracetamol, napapainom ng kung anong gamot na nareseta, sa bahay lang. Ang naging problem kaya nag-surge ang majority ng flu nasa hospital kasi lahat sila gustong pumunta ng hospital. Ang namamatayan man na abo, sipon, asin kalintura, ang mawawara man subuot kung makakainom ng mulong sa tamang oras. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Reyes, News Break. Para sa mga estudyante na nakakamati ning abo, sipon, asin kalintura, mas marahay kung di na subot maglaog sa klase para di na makaulakit asin maglakop ang helang. Sinabi Dr. Jamela Manhente na kung gusto kang eskwelahan na di na maglakop, sidna na ang madesisyon sa idang mga estudyante arog kan pagsuspending klase sa ibang lugar sa Bicol. Depende naman po yan kung ang mga estudyante, kung may symptoms lang po, wag nang pumasok. Pero kung may mga symptoms, wag nang pumasok. Pero kung wala naman pong symptoms, pwede man silang pumasok. Pero discretion po ng ng school. Kung gusto nila para makontrol, yun nga po, transmission ang kailangan natin makontrol. So kung ma-prevent natin ang further cases, kung mag-confine lang sa bahay yung mga pwedeng bahay lang, so mako-contain sila sa bahay. Sa iba pang bareta, ang transition team kan ROBREDO administration ang dapat hanggang ngunya na bulan na lang ning Oktubre. Alagad kinakaipuhan pa ang tabang ka mga yaon igdi kung kaya malawig pa ang nasabing grupo as hindi pa makakalaag ni city administrator. Sinabi man ni Mayor LENI ROBREDO na si Rafi Magno ang nagtaon naman ng resignation letter asin mabalik na subuot sa angat buhay. Ang transition team ang kinababalihan kan operations, marketing, agriculture asin legal works. Ang intent ka to dapat hanggang October lang. Pero kaipuhan pa ngunyan dahil kulang nga ni halimbawa ito city administrator, si sweldo kan si city administrator pagbabara nga ni nagkakapirang tao. Pero halimbawa si Rafi Magno na siya ang in charge sa partnerships, may na-train na din siya. Digdi sa partnerships. Nagpaaram ng ma-resign. So, garon November 15 day ko sigurado. Pero ngunyan, gusto niya na magbalik sa angat buhay. Sinublita lang siya duman. Nagsurat na siya sa to na mabalik na siya. Sabi niya, trained naman si team na pinunan. So, ngunyan, ang matatada, si Bercasios, siya ang in charge sa governance. Ray ang in charge sa operations. Si in charge sa gabos na market, sa ka-agri, si Shig, siya ang in charge ng HR, si Attorney Nina, gabos na legal. Kritikal ngunyan sa Bicol Medical Center ang sarong babae matapos pukpukuning martilyo sa payo. Ulaanin mainit na tubig asin pinagsusuntok ang sospek tugang mansana kan biktima.
Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nasa kritikal na sitwasyon ngunyan ang 42 anyos na babae matapos pukpukon sa payo gamit ang martilyo. Inulaan pa inining mainit na tubig, halis sa takure asin pinagsusuntok. Ang sospek, iyuman sana ang tugang nanguhod kang biktima. Nangyari ang insidente kasuudma, pasado alas 7 ni Aga, Oktubre 19 sa bagong sirang barangay San Felipe, Naga City. Basado sa medical record kang biktima, nagsapo inining 5 tama ning pukpok ning martilyo sa payo. So ugma, October 19, may nagdigdi po nin ko yan. Nag-report po digdi sa station. Ini yung pamangkin kani yung biktima. Ito may nangyari po nin medyo pagpukpok and din sa pagbuhos ng tubig, mainit, para suntok ba si sa iyang tugang. So immediately man, si Police Station 3 nagresponde. So naabutan may na duman sa ospital. So talagang may tama itong biktima. So base po digdiyo sa tinawag medical records kang BMC. So may 5 tama siya ning ko yan. Digdi sa payo pukpok katong martilyo. Ibang martilyong bakal na ginagamit ng mga karpintero. So ang story kay kani habang nagtuturog niyang biktima, binuhusan siyang tubig ning mainit tung sa takure. Binuhusan yung pagkabuhos kang mainit na tubig, pukpok ng martilyo, hindi para suntok pa. So iyon po to si nangyari. Sa investigasyon kang Naga City Police Station 3, natipo na anggot kang sospek sa biktima ang nahiling na motibo kang otoridad kung taano ginibo inikan sa iyang tugang. So base po man sa pag-imbestigami, di kaya siya itong talagang malinaw, pero natipon na kaanggutan ini yung sa tugang. Kasi kung di siya itong gigibuwang kan sarong normal na tugang na arog katong pangyayari. Kasi talagang kung tutusong grabe si tama niya. So base kaya duman ang bali kaya nangyari na sa law kang harong ninda. So pagkapot-tapot ni Sinda, so every time na mag-ugan ng riwal si Sinda pinapabayaan lang ang mga yaon duman. So ang mga harong ang kaganda harong ninda is parang garo mga partition lang. So every time na nag-riwal parang garo normal na lang na pinapabayaan nila. So siguro itong suspect napikon or talagang haluin ng may kaanggutan duman sa tuga. Kaya nagibo niya to. Tulos man isinangat ang kasong frustrated murder laban sa suspect matapos madakop sa ginibong hot pursuit operation. Sa ngunyan, nasa kustodiya kang Police Station 3 ang suspect habang nagpapadagos ang sa iyang kaso. Yes po, insigida po, kuyan man, nagkanda kami ng follow-up ng hot pursuit. So nadakop man si suspect. Saka ngunyan po, nagkuhan kami sa piskal na kakasuhan siya ng frustrated murder kasi considering si mga tama niya talagang medyo serious kasi talagang may treachery doon kasi nagtuturog. Hindi siya ginamit niya pang martilyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, News Break. Mientras tanto, pinurbaran man kang GNN TV 48 Naga na hagada ning pahayag ang sospek matapos kaining buhusan ning mainit na tubig. Asin pukpuko ni martilyo sa payo sa iyang tugang. Alagad nagsayo maining mag-atubang sa kamera. Sa iba pang police report, arestado sa drug buy-bust operation kan Naga City Police Office Station 4 ang 48 years old na high-value individual kan inimabakalan ni suspected shabu kan operatiba sa sitio Karumatig, Barangay Carolina, Naga City. Nakumpiskaran pa ininin anong na transparent plastic sa shading subuot shabu na nagkakantira ding 54,000 pesos. Na-recover man ang 500 pesos na buy-bust money. Binisto ang suspect na si Ayas Pedro, residente kan Zone 7 Austria Village kan nasabing barangay. Nangunyan, nasa custodial facility kan Police Station No. 4. Pinag-iimbestigaran man kan Naga City Police Office kung may dating kasong inaatubang ang suspect. Mayroon pong bypass operation na ginibo po sa Police Station 4 area and saro po ining high value individual. Ining si alias Kagimbal, a certain Kagimbal, taga Barangay Carolina, Naga City.
And 48 years old, mayo po ning trabaho. So, nakuha po inin 6 pieces of suspected sealed shabu na nagkakalagang nasa 54,000 pesos. So ngunyan po, yaw nini sa police station for inquest proceeding. Ang aram ko po kanya nung nagkakaigo kaya ng weekly deliberation sa region. So nakabali po ini duman, kabali na sila deliberate as high value individual. Ang previous records po kani lalakaw pa po kang investigation section para in kaso pabalik-balik na ni pigbabali mi na po yan sa report para mas mataas ang or highest ang penalty na itatao sa court. Sa Bao, Camarines Sur, 407 grams ng subot shabu na may street value na 2,767,600 pesos ang nakumpiskar asin na-recover sa pinagibong anti-illegal drug buy-bust operation sa suspect na si Ayos Toti, 50 years old, residente kan Barangay Buluang, Bao, Camarines Sur, asin kinukonsiderar na high-value individual. Nabawi man sa suspect ang buy-bust money na 500 pesos, kaibahan ng budal money na 10,500 pesos. Ang tulong kaibahan kan suspect na si Ayas Orchi, Sanjo asin Ayas Juan na mga taga-Iriga asin Nabua, Camarines Sur, ang nadakupad man ng illegal na droga sa kabilugan. Uminabot sa 414 grams na nagkakantidad 2,815,200 pesos ang shabu na na-recover sa apat na suspect. Padagos sa mga bareta, sarong miyembro kan media sa probinsya ni ALBAY ang PINAG-BUBULONG kasubagong aga mientras naluna din motorsiklo sa Maharlika Highway Purok 3, Barangay Morera, Ginubatan, ALBAY. Pinagbisto sa report kan PNP Bicol ang biktima na si Noel Samar kan Kandunong ITV asin Black Timer sarong radio station sa syudad kan Legazpi. Nagsapo din taman in bala ang biktima asin pinagbubulungon yan sa sarong ospital sa nasabing probinsya. Padagos ang ginigibong investigasyon kan PNP sa nasabing shooting incident. Kinundinarma ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang nasabing insidente. Yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 NAGA News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-followan sa mayong official Facebook page, GNN TV 48 NAGA. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, GNN TV 48 NAGA, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini, ang GNN TV 48 NAGA News Break. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspindir ang Sa pinagkas tao kay mga isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong dinabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang News Break. The future is a race. At NAGA College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga diri ko nababay ng GNN TV 48 NAGA. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 NAGA sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 NAGA, Bida ang Bicolano.
At the NAGA College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is NAGA College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? The future's in our hands. Deep into the future. We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the NAGA College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The NAGA College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, morag ka? Ano, morag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation. And at NAGA College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer,
a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the NAGA College Foundation, because we don't just educate, we elevate.
NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At NAGA College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.